Alright, let's go, meh. Kita ke episode Everyone Unit, The Final Battle ya. Everyone Unit, The Final Battle, oke benar. Let's go. Oh kan agak nge-lag kan. Woi, semuanya pada unite. Esuke Tekato, Takuyen Masaru, Taiki and Tagiru. We're together now. Takato namanya T kan. Takuya, Masaru, Taiki, Tagiru. Diaboromon. We wouldn't be able to get in that easily. Why don't we all try to break in at once? Split up, berpencar. Here, Taichi. Oh ya. Hey, let's pick who we want to go with us. Daisuke berarti sama Takuya ya. Aduh, ini pilihan guys. Mau sama Pimon. Ini lemah banget sih guys, sumpah. Takato kah guys? Takato sama siapa guys? Takuya. Enggak, itu lemah sih. Masaru, Taiki. Boleh Taiki. Sama Tagiru gak sih? Aduh, tapi gue kurang suka ya sama. Cuman gue suka dia ada devnya guys. Aduh, my boy Pimon, sorry ya. Gue milih Tagiru. Let's go. Gue suka banget sama Arista Drama soalnya. Keren. Anjir, langsung masuk nih tanpa basa-basi kah? Control core. It's coming. Ah, lawan gua. Oh serius guys, lawan War Greymon. Tuh tipe dragon semua lagi. Wah Bray, sakit Bray. Wah sakit Bray, sumpah. Gila 3 nyet. Gue belum berubah kali bang. Bang, gue belum berubah bang. Kasih lah gue sedikit grand attack. Pakai, wah 1000 nyet. Sumpah gak bisa ini pakai. Gue ada ini gak sih? Apa di M doang lagi? Nah, naikin dong gitu. Bagus, fokus guys. Dia lambat ya guys. Wait, miss bro. You're gonna miss bro. Shit, gope. Bagus di Gigahil. Bagus.
Jadi gue bisa nyerang lagi guys. Bagus, sumpah. Wah sayang. Wah gaya force ini loh anjing. Anjir. 4 kali guys dia guys. Boros banget nyet. Gue mau nyerang pakai gaya first. Nanggung anjing. Let's go. Wait, miss bro. You're gonna miss bro. Waduh, ini bahaya guys. Push break dulu ya. Bray, yang bener aja Bray. 1, kita hitungin ya. 1 guys. Aduh gak kena lagi. 2 ya, 2. 2 aja. 3 kali guys. Wait, gak kena bro. Ayolah, itu cuma diri gua doang bro. Bisa kali lu pada ngalahin. Gitu dong, heal dong. Ah bagus. Ah giga heal lagi gak apa-apa. Let's go. Fokus. Let's go. Baru pukul. Ah. Kena break juga lo anjing. Bahaya nih guys, kok kena sakit. Mati sih. Oke, darah kita full lagi ya. Attack charge plus for all ally. Boleh guys, kita jadi support kah? Anjay, baik banget. And you, Hackmon, yes. Dia berubah gak sih ntar? Keren juga sih dia. Gue lupa lagi nama perubahannya apa guys. Reward. Anjir jadi musuh rewardnya. Dia dragon gak sih guys? Oh shit. Guys. Alright. Tadi tuh singkatnya gue kalah guys ya, mati Dike. Yaudah, ini gue udah bikin digipis baru lah ya. Bukan dibikin sih, maksudnya setup digipis baru. Ini kita coba ya. Let's go. Kita setup dulu aja guys. Kita main jangan greedy lah. Kayak kita di sini emang disuruh jadi support deh.
Oke, pada setup semua ya. Bahaya guys soalnya. Tuh belum apa-apa udah setengahnya darah lu anjir. Aduh, break mulu ya. Gue bingung mau naruh digipis anti break guys. Mudah-mudahan sih mereka ngerti buat ngeheal ya. Oke. Bagus. Nih, gua halangin nih. Ayo cepet serang. Gua halangin. Ah, tetep aja, cok. Nah, ngerti gitu. Ini berat deh, sumpah. Aduh, ini dia bahaya nih Fighting Spirit, guys. Duh, heal dulu gak sih? Heal dulu dah. Dah. Support air. Keluarin naga lu. Nah, itu. Tuh 3000 do. Aduh, gak worth it, bro. Gue harus setup lagi dong. Setup dulu guys, 2 kali. Biar gak sakit-sakit banget. Nah, bagus tuh setup, bro. Setup. Ah. Kena break lagi, cok. Masa tugas gue ini doang? Ngehil-ngehil lu pada doang anjir. Wah, itu harus di-heal sih. Kalau ngerti aja gue mah. Gitu bang, orang mah. Kita harus cari celah, guys. Gak bisa nih kita membabi buta nyerang.
Bagus, kena break. Seenggaknya lu heal lah. Heal lah bro. Udah gak ada damage. Itulah, keluarin itu aja. Gedek gua. Mati nih, mati nih, mati nih. Kan gak jelas banget anjir. Oke, gue harus support mereka dah. Pertama gue giga heal dulu mereka. Gue hidupin lagi. Aduh, pakailah lab cyber kit ya, dikit ya. Masih banyak kok. Tuh. Gue setup nyet. Habisin ya. Gue gratisan nih. Gue bingung menyerang, takut mereka mati guys. Gue juga gak begitu kuat masalahnya. Aduh, defense gue turun lagi. Setup lagi gue. Iya, kayak kita disuruh setup dah. Tuh, apa gue heal dulu ya? Ini sakit sih tuh guys. Gue kan nyerang-nyerang lu dari tadi. Please jangan difokus. Nasok lagi si Alan. Gue percaya sama lu ya. Sumpah. Bro, gue percaya sama lu. Heal gue, heal ya semua ya. Sumpah heal semua. Kudu gue deui bae anjir. Tolonglah, ke Pobe. Kudu nge-heal lagi aing, bos. Dah tuh 6.000 semua tuh. Nah, gitu maksud gua, bos. Slow, gua setupin lu semua. Lu tinggal nyerang-nyerang semua pada. Udah gua manjain lu. Gua carry. Defense gua turut gak sih? Oh shit, gak turun guys. Bagus. Slow. Mau lagi loh. Nih. Aduh, sakit banget ya. Guys, come on guys. Guys. Gue pakai death charge yang plus itu nggak cukup Digivice ya. Guys, come on guys. Gue bisa nge-death charge siapa? Lu. Gila ya dah. Let's go guys.
Nggak nyerang gua dia, tapi nggak pernah nyerang gua guys. Aduh, gua lagi. Setup gua. Pemberi setup, bos. Gua heal dah. Siapa dulu, guys? Inilah ya. Mau lagi, gua support aja dah. Biar lu pada gak mati, beban anjir. Ya, devnya normal anjir. Oke, berarti dia naikin 1 kali aja. Naikin 1 kali. Waduh, kena break, cok. Nah, Giga Heal bagus. Dia naikin 1 kali. Aduh, gak bisa lagi ya guys. Dia juga deh naikin lagi. Biar gak turun-turun gitu loh maksud gua guys. Gua udah bantu pakai counter gua ya. Ayo, habisin lah. Heal ya, heal. Lagi. Heal. Slow, darah lu gak bakal habis, bro. Aduh, defense gua turun. Let's go. Dia kalau udah fokus nggak usah naik ya. Kayak gue waktunya menyerang sih guys. Iya gak sih? Please jangan fokus. Nah, sok gue. Masih naik dia. Kasih ini gak sih? Giga heal dulu lah. Udah aman. Terus habis itu Brave Tornado lah dikit. Fokus gak dia? Fokus, oke. Gak usah diatur ya guys berarti. Oke. Fokus tuh naikin 2 ya. Waduh. Gue udah naikin lagi guys dia. Ah, bagus. Oke, naikin ya.
Tuh, gua naikin, gua mah support orangnya. Dev gua turun deh kayaknya. Tuh, udah gua kuatin lo ya. Tapi dia nggak nyerang gua ya. Nggak turun guys. Gimana? Brave Tornado. Lagi gak sih? Lagi lah ya guys. Bentar guys, nih kegeser gak sih? Boleh sih, kita nyerang 2 kali asik. Nah, keluarin itu aja, sumpah. Habis ini kayaknya dev gua habis deh, turun lagi. Nah, bener. Perhitungan yang sangat epic. Ayo bantai dia teman. Fokus dulu kali. Sial, dia gak fokus. Gak fokus dia. Gak fokus dia guys. Oh shit, dia makin jauh aja. Aduh. Oh shit. Please jangan mati. Mati. Aduh, gue break lagi, cok. Bro, sumpah jangan di breakin lah. Guys, fokus satu Digimon gak sih guys? Pusing gua. Anjir, mati dong gue. Please dong. Bang, kalau mau ini sekarang, Bang. Sumpah. Gitu ya, Bang. Bagus di Gail. Lagi dong. Tapi mati sih. Bisa mati guys. Bisa mati. Guys, bisa mati guys. Aduh, nggak kena lagi. Wah, bahaya nih. Tapi mati sih. Mati. Let's go. 40.000. Fokus mah gue udah ada anjir. You leave this space, you will lose all the memories. Oh, dilupain nih. It's been a space time. Oh, dihapus semuanya, bakal kehilangan memori kalau mereka bakal pernah ketemu. Hanya paling tinggi deh ini ya, Masaru. Bocah bengal.
That's right, we'll meet again someday. Mukanya konyol banget itu ya tadi. Hackman gak berubah bro. Gak berubah ya. Oh, udah tamat coy. If you load the save data created after clearing, you start a new game. Refill cleared game along with your evolution. Skill panel size, obtain DGPs, item, material, and recipe will also be retained. The last digital dungeon will also be added the dungeon selection. There will be very strong enemies here, but you can find even more valuable if oh, during a new game plus you can evolve to Omegamon during battle. Gokil juga. When you have both Wargreymon and Betagarumon in your party during battle, select Omegamon from the evolve menu to fuse them into ultra powerful Omegamon. Oh iya, menu-menu evolve. Save deh. Save paling atas guys. Alright, berarti sudah tamat. Sudah tamat. Itu tadi lagu Kopet. Oh, ada bintangnya coy. Keep your data and play the game from the start. You'll be able to use evolution stage that you had. Bonding rank will not be retained. Bonding rank will not be retained. Bondingnya kagak kali ya. Iya gak sih guys? Oh iya. Ya udahlah. Terima kasih yang sudah nemenin gua. Pokoknya yang nontonin gua lah. Yang nontonin gua sampai episode bener-bener habis, post game bener-bener habis. Terima kasih. Akhirnya kita sudah menamatkan Digimon Adventure ya, dari main episode, set episode, post episode, apapun itulah kita udah tamat 100% ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video dan game berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.